Miaka iri mihituku niguo thukuru uyu wa Rora-Moru wahingũrirwo uri ta gĩtugĩ gĩa thayũ gatagati ka ngurubu iria ciathogothanaga matũra-inĩ maya ma Baringo ya mũhuro, kuona yatanyagwo kurehe hamwe ona kunyotora nyota ya gĩthomo ciana cia gĩcigo gĩkĩ. 2024 kama njia moja ya kuleta amani katika eneo hili, mimi niko mmoja kati ya wale watu ambao tulikuja hapa tukaweza kuongelea kabisa mchakato ya amani nini mpaka ikarudi, na tukaona kwamba kitu ya kwanza itatusaidia ni kujenga shule. So tukangangana kabisa, tukaomba pesa tukapewa, tukajenga shule na tulianza na hizi madarasa hapa. No ende aikari magiukira matũngĩtwo nĩ mbica ĩno ya kĩeha ya gũthũkangio gwa thukuru ĩno. Vitu na kupasua vyakula, hata nashangaa kama wewe ni baba, kama wewe ni mwanadamu, unapasua chakula na kumwaka chakula vyakula ya shule. Ole. Na hawajajali ya kwamba kisasi ambao tunataka kulea ilete mabadiliko na mtazamo ya mambo, kwa sababu mambo ambayo ilikuwa kiendelea ni kwa sababu ya kutosoma. Aikari amwe aria maronire ageri a ngero ĩno maugĩte marokire na ngari muthemba wa Land Cruiser na rori na gũthũkangia irathi na wabici, na oho marakua imwe cia ngunia cia irio iria igĩtwo wabici-inĩ hamwe na indo ingĩ cia waki, gũkũ magĩtiga wanangĩku munene. Chini na tulikubaliana tuweke usalama, na njia moja ya kuweka usalama ni watoto waende nini shule, na Rora-Moru ilikuwa ni pamoja na usalama. Sasa yule ataki watoto wa Rora-Moru kusoma ni yule ataki usalama katika Rora-Moru. Ona gũtuĩka kũrĩ na mĩhuhu ya atĩ ũmomori ũyũ ũtabanĩtio nĩ maabitha kuma rũhonge rwa mĩtitũ KFS, mũmbunge wa Baringo ya mũhuro Charles Kamuren nĩekĩrĩire nganja. CS hana habari, Regional Commissioner hana habari, PS ya Ndiri hana habari, yeyote hata ya Education hana habari, na wale walikuja kuvamia usiku sio serikali, ni wakora ya usiku. Kamuren anyitĩrĩire atĩ kwaya gũkorwo nĩ mĩkora ĩngĩrehithania na honge cia thirikari, akienda ũthuthuria kinyi wĩkwo. Nataka niombe kwamba serikali wachunguze ni nani anayohusika. Aikari gwata aciari morĩtie thukuru ũyũ wakwo werũ orĩo nĩguo ciana citigathĩnĩke nĩ gwa gũthomera, na oho makĩũria ũgitĩri ũgacĩrithio na njĩra nene, kuona mathomo thukuru-inĩ ĩno makoretwo magĩtharara mahinda kwa mahinda kumana na wagi wa ũgitĩri. Hao watoto watasoma wapi? Ama kwamba shule imebomolewa, these are state property, na kwa mtu mwenyewe itakaa haje? That means hata wenye wanaishi area hii wanaishi kwa mshtuko. So wazazi walikuwa wamerudi na wanaendelea hata kurudi hata saa hii kwa wingi. So watu wamekuja kusettle kwa mashamba yao ambayo ilikuwa ni tangu zamani ilikuwa ni kwao. Walitoroka tu kwa sababu ya maneno ya vita, insecurity. Thukuru ĩno ĩrĩ na arutwo matanyihĩire 80 arĩa rĩu matigĩtwo matekũmenya rũciũ rwao rũtariĩ atĩa, makinya ma naihenya mangĩaga gũtacũkio. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.